dushima Imana kongera kubana namwe burije ubu ni saa 3 ariko ni gihe casamanye n'umwijima uzufata bwije. Twongeye kubashimira ikaze ryanyu shumba bane baho umugisha inshuti n'abavandimwe baducumbikiye muze na mama Maria Imana baho umugisha. Rero mwebwe mwese twishimiye kubana namwe, tunafashe n'umwanya wo kubasezera, turazinduka dutaha. Rero bane baho umugisha. Rero komeza ucurange, fate kuri sente, gabanye gusa volume, hanyuma tugiye mu mwanya w'umugoroba wo gusenga. Amen. Amen. Gusenga ndabikunda, si ikintu umuntu yakwiha. Gusenga ni ubuntu bw'Imana. Ibintu byose by'Imana biva mu buntu. Amen. Agakiza kava mu buntu. Ntacyo umuntu yakora kugira ngo akizwe, ni ubuntu bw'Imana. Ntacyo wogira kugira ngo ukomerere mu gakiza, ni ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ubuntu ni ikintu gikomeye. Grace, ubuntu bw'Imana. Rero dushimiye abakozi b'Imana, Pasiteri Imana imuha umugisha, n'abasore bamuhamagaye Imana ibaha umugisha. Dushimiye n'abashumba bavuye mu yindi church, Imana ibaha umugisha. Rero jewe ndaganira umwanya mutoya, iminota bampaye, tunasenge. Ijambo ryanje niryarinda umwuka yampaye twavuganye namwe, kwihana no kwizera, kugira ngo kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu aje gukiza abantu. Reka ntangire mu itangiro gatoya mbabwire, kuko iyo umuntu yahushije intego y'Imana, akorera Imana ariko ari mu buyobe. Ubuyobe ni ugukorera Imana ariko wataye intego. Mutegere icyo kintu. Amen. Amen. Kuyoba ni ugukorera Imana, ni ukuba mu kintu uzi ko ari cyo ariko kandi uri kure yacu. Ubwo nibwo buyobi. Rero abantu bakorera Imana ariko barayobye, baranze intego y'Imana ku buzima bwabo, baranze icyo Imana ibashakaho. Icyo nicyo kintu gikomeye cyane. Kandi murabizi amatorero yacu, abantu bava iriya, muzi ko twaguye, twanebwe, abantu badasenga, abantu bavuye mu byizego, abantu baba abanyedini aho gusa na Yesu, abantu bagasa n'umushumba wabo, abandi bagasa n'itorero ryabo, aho gusa na Yesu. Amen. Abantu bakavuga uko idini ryabo rivuga, idini rikigisha abantu gusenga uko bagomba gusenga, abandi bakigisha abandi kutaja hariya, abandi ntibaje hariya. Noneho abantu bakagenda basanga iwacu tituza tuja izo babigishije, akaba ari zo bibatunga. Ariko duharanira gusa na Yesu. Yesu niwe cyitegererezo cy'abizera. Amen. Amen. Yesu numwe, abakristo umwuka numwe, Imana nimwe. Ni ukuvuga ngo rero iyo mubona abantu bamarana bagwana badahuza, ni ikibazo gikomeye cyane cy'imyizerere cyubakoreramo. Rero Yesu twavuze ko ataje guha abantu gusenga, yasanze abantu basenga. Ntabwo Yesu yaje guha abantu guhanura, yasanze abahanuzi bahaba, ni nabo bamuhanuye. Yesu ntabwo yaje kugira abantu kuba baririmbyi, yasanze abaririmbyi bahaba. Yesu ntiyaje kugira abantu abacuranzi, yasanze abacuranzi bahaba. Yesu ntabwo yaje gukuraho abapfakazi, yasanze bahari, yaranabahasize. Yesu ntiyaje gukuraho imfubyi, Yesu ntiyaje guha abantu ubukire,
yasanze abakene bahaba, yasanze abakire bahaba. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu yasanze abategetsi bahaba, Yesu yasanze imisoro ihaba, ntiyayikuyeho, nawe barayimusabye kubera ko uruhago nta faranga. Abwira Petero kuja kuroba mu ifi, asanga mu ifaranga. Arababwira ngo ibya Kaisari mu bihe Kaisari, iby'Imana mu bihe Imana. N'isi zibiri, iby'umwuka n'iby'umubiri, ni ibintu bigomba kudasigana. Ariko kenshi iyo utabaye maso usanga iby'umubiri byica iby'umwuka kenshi. Ariko ni ibintu, n'isi zibiri zitandukanye. Umubiri ukora iby'umubiri bidahungabanya wewe wo mu mwuka. Wewe wo mu mwuka ugomba kubaho, iby'umubiri ntibipfe. Mbese mu mubiri ndi nkomezi, uyu nkomezi mubona w'umubiri akeneye kurya, akeneye kubaho, akeneye kwiga, akeneye gukora, akeneye kwambara. Nkomezi wo mu mwuka akeneye kubaho, akeneye kurya, akeneye kubaho. Ni ukuvuga ngo rero jewe nkomezi wo mu mwuka keneye kubaho, nkomezi wo mu mubiri keneye kubaho. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kubaho wuzuye mu mubiri, ugomba kuba wuzuye mu mwuka. Amen. 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 Ibyo nibyo rero Yesu, kubera ko icyo yazanye n'icyo umuntu yari yaratakaje muri Edeni. Umuntu yari yaratakaje ubusabane, umuntu yari yaratakaje fellowship. Imana yari yararemye umuntu kumufatanyabikorwa. Ubundi umuntu ni umufatanyabikorwa. Imana yaremye umuntu. Natangaye ejo bundi nabonye ukuntu Imana yaremye, yafashe igitaka irakibumba, hanyuma irividura. Iyo ubwayo ifata cya kintu yabunze, nazaniga imbaraga z'umuntu, agaciro k'umuntu. Mwuka yazanyigisha agaciro ko kubaha umuntu, uko nta muntu mwisi no suzugura. No ngo Imana ifata cya kintu yabunze, hanyuma irividura. Iyo yikuramwo ifata cya kibumba yabumbye, no yikuramwo umwuka, yikuramo ubumana, yikuramo umwuka, ihumekera muri cya kintu yabumbye, ngo hanyuma ngo umuntu aba ubuzima, ubugingo bubaho. Amen. Bivuga ngo mu muntu harimo ubumana. Mu muntu Imana yagushizemo ibintu bitangaje. Muri wewe hari nicyo gituma Imana yatanze ikiguzi kugira ngo idatakaza uwo yaremye. Umuntu ni ikintu gitangaje, urubutunzi bw'Imana muri wewe. Amen. Turirimbe gatoya. Ishimwe rya Yesu yuzuza ishimwe ryawe n'ubwizaremwe zose bitogushima. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho, ishimwe niryo buturo bwawe. Nasaniga imbaraga siba mu buntu, ubutunzi Imana yashize mu bantu. Uri gitangaza cy'Imana, urimo ADN y'Imana. Imana ire mu muntu nk'umufatanyabikorwa. Umuntu ni umufatanyabikorwa n'Imana. Imana yari yararemye Adamu kugira ngo ayifashe. Imana ireme ihamagara Adamu, Adamu we kurabona kiriya kizoba intare. Imana ikavuga ngo Adamu iba intare. Aho kiriya ni kiyada, tinakanyegere tikabe akanyegere. Ni ukuvuga ngo umwuka wari muri Adamu yaza avuga nk'uko Imana yovuze, kuko yari arimo umwuka w'Imana. Haleluya. Amen. Turi kumwe. Yego.
ndashaka kubabwira ikintu gikomeye umuntu yatakaje, hanyuma babwire icyo cyazanye Yesu. Amen. Amen. Ndayamuza muri mango umuntu nike kumwibuka Mwana w'umuntu kumugererera, washatse kumugira Imana rurema. hanyuma iramurema. Imana irema umuntu nk'umufatanyabikorwa, partner. Imana iramurema, biramwa ngo buri munsi Imana yakazigenderera Adamu. Buri munsi bagiranaga fellowship. Nibwo bwari ubuzima bw'Imana nada. Imana yari yararemye umuntu, imuha ubutwari, imuha ubushobozi, imuha ubwiza, imuha autorite, imuha imbaraga. Iramubwira ngo Ada, muri wewe ufite imbaraga n'ubushobozi bwo kwita ikintu izina kemera. Uko ucise kigasa neza n'ubushake bwaje, kikaba uko nguko, kubera yararimo umwuka w'Imana. Amen. Amen. Uwo ni umuntu wa mbere. Fata wa mugabo iramusinziriza, igiye kure mu muryango, imukuramo mu rubavu, yasinziriye. Iramwa ngo Ada, kirani igiki? Tinakara kumara yaje. Kandi yari asinziriye, ariko yari afite iyerekwa, yari afite ubumana. Araba ngo uriya muntu wamukuye muri njewe azitwa umugore. Kuriya ntabwo ari Imana yise umugore. Ni Adamu wisi ibintu zose amazina. N'umugore mwita umugore Adamu. Imana avuga ngo kuvuze bibikunguka. Yari baremye nk'umuryango kugira ngo baba bafatanya biko, ubundi umuryango nabafatanya bikorwa b'Imana. Imana ibaha ubushobozi, irababwira ngo hagati yanyu mugende mubyare mwororoke, ibaha umugisha. Irababwira ngo rero muri uwo mugisha mugende muyobore, mutegeke ibintu zose, mugende ndabihaye. Ariko timukajya kuri imbuto, ariko timugakore kuri iki kintu. Umunsi mwariye kino kintu muzopfa. Mbahaye umugisha, mugende muzare mwororoke. Mbahaye, mbaremeye Edeni, mbahaye ubwiza, mbahaye ubutware, mbahaye ubushobozi. Mwebwe mugende kandi murinde kandi muhingire iyo Edeni mbahaye. Ariko timukajye kuri kiriya kintu. Umunsi mwakiriye no gupfa muzapfa. Ada, urumvishe? Tindumvishe. Ada, wumvise? Umunsi uzojya hariya uzopfa. Usabane bwanje nawe buzashira. Nuko mugoroba umwe Adamu tiyumvira, amaze kuyijya ngo asanga yambukiwe, asanga yambaye ubusa. Icyaha kiza cyambura abantu icubahiro. Icyaha kiza gituma umugabo w'icubahiro yambukirwa. Icyaha kiza kimara umugore ubwiza. Icyaha umugabo azagenda yahunga abandi, umugore agahunga, akabura uko agira kubera icyaha. Icyaha bakoze kutumvira Imana byatumye bambukirwa. Ubwiza burabasira, icubahiro kirabasira. None ngo batangira, ngo none bamenya ko bambaye ubusa, ngo batangira guhunga. Batangira guhunga ubuzima, batangiye indi paje nshya. Iyo umuntu yakoze icyaha abatangiye ubundi buzima tarayazi, abagiye guhangana n'ibyo yahisemo, batangira guhunga. Batangira guhunga. Icyaha kiza gituma umugabo ahunga, umugore akisha, umukobwa akagenda akazabura, akazaranirwa kugera mu bandi ba. Icyaha kiza gifata umugabo w'icubahiro kikamukubita hasi.
umugore w'umwiza w'icubahiro kamukubita kazagenda anyombora. Umugabo wize, umugore wise kubera icyaha akazagenda akabura aho yerekera. Ariko umwana mutoya n'umuntu nubwo yaba ari umukene ariko afite Yesu. Hey! Sauver la voix. Nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo kaniokoa, yeye mwenye uwezo kaniokoa. Nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo akaniokoa. Abagabo bahuye na Yesu, abagore bahuye na Yesu. Suku ntibasa n'abanyamurenge, ntibasa n'imirara, ntibasa na Yesu. Barahindutse. Haleluya. Nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo. Adamu we, Imana iramusura. Adamu we, ureko nakubuze. Nakubuze. Aho duhurira wagiye. Uriha? Tinambaye ubusa. Uriha? N'abagabo n'abasaza mu mubahe. N'abamama n'abasore mu mubahe. Imirindi yawe ndiyihisha. Byageze ko nakazaza buri munsi kutakaza wumva imirindi. Hey! Kutakaza wumva imirindi isakiza kiza n'ubwoba, umuntu akagenda n'ubwoba, umuntu akarara n'ubwoba, umuntu akicara n'ubwoba kubera isa kiza kibuza amahoro umuntu akazaseka ariko ahwereye icyaha. Adamu nina wakubwiye ko wariye toya tini wa mugore wawe ananirwa kuvuga ngo Mana umbabarire. Mwumva rya jambo kwihana. Ananirwa kuvuga ngo Mana umbabarire. Yavuga ngo ni wa mugore wambaye. Eva we zagenze gute? Eva kuvuga ngo Mana umbabarire. Tini yanzoka wale bama babura n'umuntu n'umwe uca bugufi gusaba imbabazi. Muziki Satani yari abakoreye, yabashukishije, yabariganyishije iciza gito ariko abambura iciza kinini. Ntabwo ari Satani wirukanye Adamu na Eva muri Edeni, ntabwo ari we Satani wabakuye muri Edeni. Icyo yabakoreye yabatandukanyije n'Imana abasiga muri Edeni. Dore umurimo ukomeye Satani arimo arakora no gutanya abantu n'Imana, ari rwo rupfu. Akabasigira inshingano, akabasigira amatorero, muririmbe, mubwirize, musirimbe, mutange ibya 10 ariko mutagisabana n'Imana. Uwo ni umurimo ukomeye Satani yakoze. Satani ntazabakura mu ikanisa, ntazatuma mutaririmba, azabagira muzoza muza buri munsi ariko abantu batagisabana n'Imana, babakure y'Imana. Imana iraza irabirukana soke aragenda. Kuri iryo rembo rya Edeni ngo Imana iharindisha amakerubi n'inkota y'umuriro kugira ngo wa muntu atazongera kuhinjira. Umuntu abagiye kuba mu buzima bwiwe bwonyine, irabahana. Iravuga ngo Adamu wewe uzojya urusha, wewe Eva uzabyara ubabara, ari byo bise. Kiriya ni igihano Imana yabahaye. Ijambo rya kabiri, ubwenge bwawe ni kwifuza kwawe kuzaba ku mugabo. Ariko ntabwo Imana yaremye umugabo n'umugore, yabaremye bariye.
bararesha. Buriya umugabo n'umugore bararesha, ariko kubera punition, kubera responsibilities na punishment, nibyo mubona ko abantu umugabo ari we mutwe w'umugore. Ariko Imana uko yari yarabaremye bose bangana. Ndarangije ngiye gusenga, ariko mwibuke ko ijambo twasomye rivuga ngo mwihane mwizere mwemere ubutumwa bwiza. Biri muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa 14 uhereye kugeza ku 15. Mwihane. Abizi ko ubwoko bwacu n'abandi bavuye mu jizego, timuramukanya, ufite ubugome, ufite ishari, ubusambanyi, uburozi, ibindi bintu zose. Ntabwo ibyo bintu byose tibizababuza ko mutoza muri kanisa. Satani ntazobabuza muri kanisa, ariko icyo akora abatandukanya n'Imana, ukabaho utagirana n'Imana, uba kure y'Imana, ariko ukazuza ugatonda abantu bakakubona, ariko muri wewe uba kure y'Imana. None mwumva igitangaza, Imana kubera ko gukunda wa muntu itera intambwe yo kubegera, itera intambwe ngo bari biremeye ibicocero, bari biremeye gukiranuka, bari biremeye imyenda ituma bambika ubwambure bwabo. Hari ibintu bimeze nk'ibicocero abantu bishamo kugira ngo izo bakora bibi ntibigaragare, ubwambure bwabo ntibugaragare. Bamwe bakiyambika imyenda yo kuririmba, abandi yo kuba mu rusengero, abandi inshingano, kugira ngo bihishe ubwambure bwabo, bihishe bijya bakora hanze, noneho bave mu nzu y'Imana biyambike wa mwenda, ariko mu mitima yabo baba kure y'Imana. Imana itubabarire. Amen. Imana iramwegera ngo nta gucungurwa kuba hatavuye amaraso. Ngo Yesu kubera urukundo yari yakunze umuntu, ngo Imana ibaga inyamaswa imwambura ubushambagara. Kwihana n'ukwemera ngo wiyambure ibyo wiyambitse Yesu akwambike. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mwambure ibyo mwiremeye gukiranuka kwanyu, Yesu abambike. Yesu abambike. Gumana naje kukumusukuze, dore burije mwami ndagushaka. Intambara yo mu mwuka, umuntu azagira intambara uwo bari kumwe ntabimenye. Mwisi yo mu mwuka, umugore akagira intambara, umugabo ntabimenye, umugore bakagira intambara, abana bakagira intambara. Mu mwisi yo mu mwuka umuntu ntabimenye, kugeza neza umuntu aguye ananiwe, abandi bantu ntibabimenye. Intambara yo mu mwuka n'umuntu wenyine uziyigwana, ugatsinda cyangwa ugatsinda. Kuri ntawe uzutsindwa ataragwanya intambara. Iyo mubona abantu basenze ariko bakagwa, baragwanye baratsindwa, bakagwa ariko bari abanyembaraga. Iramwegera imwambura ubushwambagara, iramwambika. Mwihane Yesu abambike kugira ngo mubegwe. Iyo Yesu yakwambitse, iyo Yesu yakwambitse uzubegwa. Ariko iyo wiyambitse uzubegwa bakavuga ngo uriya muntu tini Dagon. Ese mvuze gute? Akavuga ukazugenda wambaye, ariko abantu bakavuga ngo uriya ni umugome. Ariko Yesu yakwambitse, aza kwambika imbabazi n'urukundo. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza. Dutere haleluya. Turatera, twavuze ko 20 nizo nkeya mbese zibaza kubera ko mfashwe.
dutere haleluya 20. Duhe Imana icyubahiro. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Buri munsi aduha kunezeza. Buri munsi Umwuka yarambwiye ngo se komezi we, ngo se Yesu yonebwa. Ndaba ngo Yesu ntiyonebwa. Ngo se ni gute ubunebwe bwo kwinjira na Yesu nawe ukagufata. Umwuka arambwiye ngo umuntu azanebwa Yesu atakiri kumwe nawe. Kuko Yesu ubunebwe nta busambanyi bwo kwinjira na Yesu nakomeza. Amen. Gumana nanze kuko musokoze. Hanyuma arirukanwa aza kubaho mu buzima butagira Imana, atandukana n'Imana, aza kura Imana, aragenda kwideburiya wenyine kugeza igihe Imana yabwiye inzoka irambwira ngo wazoka mu ruzaro rw'uyu mugore ugiriye nabi guki, mu ruzaro apana rwa Adamu, mu ruzaro rw'uyu mugore. Nibwo bwa mbere tubona ubuhanuzi bw'umwami Yesu. Mu ruzaro rw'uyu mugore hazavamo umuntu uzagukandagira. Uwo ni Yesu, uruzaro rw'umugore utarabyawe n'abagabo, wabyawe n'abagore. Yesu aza yaje gusubiza umuntu icyo yari yarabuze muri Edeni. Yari yarabuze usaba, yari yarabuze imbaraga, yari yarabuze kunesha, yari yaratakaje authority, yari yaratakaje ubwiza. None Yesu aje kongera kandi aza ari we nzira n'ukuri, yongera kandi kujana abantu muri Edeni. Yongera kandi ijana umuntu, njia imeonekana tena. Hiyo njia ilikuwa ikifungwa. Biblia inasema ya kwamba sasa njia, mimi ndiye njia, naje kongera kandi nongera mubizira, jewe mbinzira, yongera kandi kubasabanisha n'Imana. Amen. Hallelujah. Dore ni wa murimo ukomeye Yesu yazanye kongera ngo bongere basabane n'Imana muri Kristo Yesu. Biciye muri Kristo Yesu. No, muri Kristo Yesu twongere tugire ubushobozi, twongere tugire imbaraga, twongere tugire autorite, twongere dutegeke, twongere tubeho dufite Imana, twongere tubeho twumvira Imana kubera Yesu uri muri twebwe. Paulo yavuze ngo sinje ndiho, ni Kristo uri muri je. Amen. Abagore bafite Yesu n'intara n'ibihumbi baza bavuge. Abagore, abagabo, abahungu batoya bafite Yesu tibaza bavogegwa. Amen. Bari mitare, bari mitare. Yesu Mwuka yaramwe ngo Yesu utagukiza ni ikinyoma, Yesu utagucungura ni ikinyoma, Yesu utagukura mu mwijima, Yesu utagukiza ibyaha warayose ni ikinyoma. Kongere dutere hari bamwe kindashamburiya kuturakora ushamburizi muri New York, Rochester. Twari tugeze ara hepfo tuja Buffalo, no tugeze birava ngo aho guhishurirwa kutari ngubwo zabwira ati iyo ishurirwa rita aho abantu badasenga ngo muvima abantu bazabayoba ngo bakiyobora. Yeme dutere hari iye gukora kubera sinzo kutabatu sinzazuva. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amina. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Biblia inaniambia Yesu alikuwa kondoo, yari kitamba bakaza kukandagira, Mose akamuvogera, alikuwa mwisi yo mu Mwuka, alikuwa simba. Alikuwa simba wa Yuda. Yari Mesiya. Alikuwa mu mubiri, akazagenda imihuzi imwe bakamukandagira, ari umuntu w'abantu, umwana wa uriya mwana w'umubashi. Mu mubiri yari umwana w'umubashi. Kakujya namwe muzamusuzugurana. Uriya mwana w'umukene ngo kanaka. Niko Yesu nawe bakaza bamugera. Ariko mu Mwuka alikuwa Mesiya. Yari ntare. Mwuka yaramwe nkomeza. Bazoza bagukandagira nibashake bagucira amacana. Ariko mu Mwuka simba. Bazakurusha imiryango myiza, bakurusha ifaranga, ariko ntibakukurusha Imana. Ni data wa twese. Hallelujah. Tera haleluya 50 mwizina rya Yesu. Hallelujah. 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 Yes. Hey. Hey. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Abana b'Imana, apana ubushobozi bwo kuririmba, apana ubushobozi bwo kubwiriza, bwo guhinduka, apana guhinduka Elshadai, bwo guhinduka abana. Amen. Hallelujah. Mwebwe mwubakira amadini ku mirara no ku miryango. Ese mvuze gute? Mwukageze kumbwira arambwira nkomeze nguzobwire bene wanyu ukuri, kuko ukuri niko kuza kubatura. Muzokunda bavuga ubutumwa bukuri, umuntu uzozuza ntababwira ukuri, muza musohora. Kuko ukuri niko kuza gukiza, ukuri niko kuza kubatura, ukuri Yesu n'ukuri cyane. Biravanga byari bimwuzuye ngo nivyo natwe yaduhaye, byari ibintu bibiri, ngo bwari ubuntu n'ukuri. Bwarubona no ahantu ndi no nasenga ejo ndanezerwa none ndibaza ngo sembonye Imana no ndabasema ko ndambiwe no kuba mu buzima butakuba, ko nanezerewe cyane ngira ngo ndakubonye, ko nasirinze cyane ngira ngo ndakubona, ko nabwirije cyane ngira ngo none ndakubona sinakubona. None umwuka arambwa ngo nkomeze genda usenge kugira ngo, kuko imibereho ya Gikristo itagukuza, ubuzima bwa Gikristo butaguhindura, kumara imyaka 10 mu ikanisa udahinduka udakura, ni ikibazo gikomeye. Ari naho muzosanga turi abanyedini tutarakijijwe, tugwana hanze, dutukana kuri WhatsApp, tukamarana niyinga Yesu ni wangu wa uzima wa milele, wa uzima wa milele. Mwasohoka umwe kazafata ibuye akarakubita undi, undi agatangira gusebya undi, undi agatangira kugamba undi. Iyo ni imirimo y'abadakijijwe. Ese babandi batukana ku rubuga si bo baba mu ikanisa cyane, bajya batukana mu miryango si bo muba mu ikanisa cyane. None Yesu ntaba mu ikanisa, Yesu aba mu bamufite. Yeye mwenye uwezo akaniokoa, yeye mwenye uwezo akaniokoa. Nimekutana na Yesu. Wahuye na Yesu jari. N'abasore mwahuye na Yesu jari. N'abamama mwe mwahuye na Yesu jari. Cyangwa mwahuye n'idini, cyangwa mwahuye n'abahanuzi, cyangwa mwahuye musanga bene wanyu basenga, usanga abavyeyi banyu basenga, murakura
ngo ugira none ngo namwe mwatoye wahuye na Yesu wahuye muri byaza gusa siyasi yinjira mu buzima hari ibintu bibiri umuntu atoyoberwa n'umunsi yakijijwe n'umunsi yaguye ese mvuze gute ni ibintu umuntu atoyoberwa umunsi nakizwaga umunsi Yesu yinjiraga mu buzima bwacu. Ese mwasanze iwanyu basenga namwe murakura muri Sunday school muja muri korale muhabwa inshingano ariko usanga ubuzima bwawe uracyari wawe tuzihinduka tuzukura izo ni ibibazo by'abanyedini batarizera abafarisayo batarizera Yesu umwuka yaramwe ngo bene wanyu tubarizera Yesu muri abanyedini beza mukunda ikanisa cyane ni nkaho ryanahindutse n'umuco murarivanga mukaza muzana amanama y'imiryango mukaza kuyakorera mu kanisa aho gukodesha amasara kubera ko ikanisa mwarisuzuguye mwarigize nk'ijyanyu n'inama zose n'ibintu byose bitari iby'umwuka mukabizana mu ikanisa gukorera inama y'imiryango mu ikanisa. Ese nino muza mukora amanama yemwe dushambure ibintu cyane. Haleluya. Darangije waje umuntu rero yahuye na Yesu. Umurimo wa Yesu nukumukora mu murimo nukumuhindura. Yesu yafashe imyaka 3 n'igice yigisha abigishwa arabahindura, abigisha kubabarira, abigisha gukundana, abigisha guca bugufi, abigisha kutarahira, abigisha gukunda abanzi babo, abigisha kwemerana, abigisha kugira neza, abigisha arabigisha abakuramo imyumvire yabo, abakuramo imitekerereze yabo, abashira mu bwami. Haleluya. Abashiramo izo yarakeneye. Yesu yaje iyo guhaye agakiza ntabwo ari agakiza gusa azaguha, ahubwo ako gakiza akaza kaza kugira ngo gagukore mu murimo, kaguhindure, wewe ufe, wewe usire, wewe wakamera uveho, wewe wiraruveho, wewe ubusambanyi uveho, wewe umugomo uveho, wewe wiwanyu uveho. Amen. Uhinduke icyo Yesu agushizemo. Amen. Kuko Yesu ntagira ubugome, Yesu ntiyangana. None wombwira gute ngo uri umukristo hanyuma ukangana? Yesu ukurimo si Yesu wazuse mu bapfuye cyane. Ntakigwamana waremye ukita Yesu ukaza ukagendana ati ka Yesu kaje kamfasha kugambana, kamfasha gutukana, kamfasha kwanga abandi, kamfasha urugomo, kamfasha inabi, ariko si Yesu w'i Nazareti. Ngiye kurangiza dusenge. Ndabizi ko iyo abantu batagisenga mwisi yo mu mwuka bazabashira, none bagatangira kwiyobora. Iyo umuntu atakirimo umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana, azatangira gukora nkawe, azatangira gukanika, azatangira gukora ibintu byinshi kugira ngo yemegwe. Umurimo w'Imana ntabwo ari Imana ntiduhamagarira gukora, Imana ntiyaduhamagariye kuba bakozi, Imana yaduhamagariye kuba abana. Umukozi ashobora gukorera sebuja atamukunda. Ese nibyo? Umuntu yokorera sebuja ariko atamukunda kubera ko ari umukozi. Abakozi bose tubona ko abantu benshi nabakorera Imana ariko banga sebuja. Uko dufite abakozi benshi hano banga sebuja. Ese mvuze gute? Umuntu yokorera Imana ariko ayanga.
kwanga undi ni ukorera Imana ariko wanga Imana. Ariko none narumiwe se ni gute umukristo yo kwanga undi. Mwuka yarambaje ngo se nkomeze uzi ko ngukunda kurusha abandi toyahi te wo kwanga uwo nkunda kukurusha. Naza ni urukundo wo kwanga uw'Imana ikunda kukurusha. Irindi jambo rya kabiri, ico biba nisho usarura. Iyo utangiye kwangana nawe bazakwanga, iyo utangiye guteranya ico biba uzagisarura. Abantu benshi batuye muzo bakoze, ivyo wabivye uzubisarura. Iyo utukanye ejo bazaba gutuka, iyo usuzuguye abandi ejo bazaba gusuzugura, iyo tubaha abandi ejo ntibazaba kubaha, iyo usenya umuryango w'abandi uwawe nawe bazaba usenya. Ico biba nico usarura. Ngiye kurangiza dusenge. Mwihane mwizere bene wacu, mwihane. Umuntu wanga undi mugende mwihane. Usibye ko abantu barapfa ko batabakunda, nta sezerano ririho abakristo ryo gukunda ribaho. Twebwe dufite itegeko ryo gukunda. Amen. Abantu umuntu akababazwa nuko batamukunda. Nta deni abantu bafite, nta n'isezerano Imana yatanze kuba mwizera yuko abantu bazabakunda. Ahubwo bafite itegeko ryo gukunda, bagakunda n'abanzi babo. Iryo ni itegeko ry'abizera. Ese hari umuntu warakariye undi kuko batamukunda? Turaza no gusengera, hari ikintu umwuka yanyeretse kare mu gitondo dusengera abantu bakomerekeye mu ikanisa. Abantu bafite ibikomeri ibikomeri bitatu. Ibikomeri batewe mu ikanisa, ibikomeri biteye ubwabo, n'ibikomeri byavuye mu cyaha. Hari inkomeri hano ugakomerekezwa n'uwo musangiye umurimo w'Imana, akagukomeretsa ukagijana ikigo gikomere. Uwo muturanye akagukomeretsa n'igikomere cyatewe n'icyaha wakoze. Izo bintu turaza kubisengera kugira ngo abantu bakire ibisebe, kugira ngo bongere basenge. Tawuzi usenga afite igikomere. Ngawe ijambo ry'ubuhanuzi musome Yohana wa mbere. Yohana ubwo n'ubuhanuzi gakera ngiye kubaha. Yohana wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 9. Hanyuma tuze guhaguruka mu gice cyane turasenga. Ariko turasenga nk'iminota itari mikeyi. Ejo mu gitondo twavuze ngo umuntu gabakirirwa avuga, ariko yagereye cyo gusenga amagambo agakama. Umugore akirirwa asakuza, ariko igihe cyo gusenga akabura amajambo avuga. Ni gitangaza no kuba mujanye. Naje gusanga umwana wese wabagira amanyama. Ese nizo? Ariko iyo umuntu ari umushitsi azabura n'amagambo yo kuvuga. Kujya kujana umuntu wa kamere mu by'umwuka azaba umuntu avuga ngo dusenge kubera ko wa kamere akaburu arase haje mu bintu none akabura. Uwo ni umuntu wa kamere. Ariko umunyamwuka iyo yagize iwa azasenga amasaha 3 ana 5 akayabona birakwariwa. Mwahageze ngane musome. Mfite microphone mama. Ijambo ry'Imana riravuze ngo avuga ko ari mu muco. Uvuga ko soma neza. Uvuga ko ari mu muco. Uvuga ko ari mu muco akanga mwene se. Ariko akagira umuntu yanga akanga mwene se. Aracari mu mwijima. Aracari umupagani, aracari mu mwijima. Nabugingo nubu ukunaye mbabwiriza hano abantu batuye hano muri nabugingo nubu hano naye mbabwira. Umuntu wese wanga umuntu ni umupagani wo kubabarirwa, aracaba mu mwijima nabugingo nubu.
ukunda mwene se ariko ukunda mwene se aguma mu muco ahora mu bukristo, ahora mu muco, ahora muri Kristo Yesu, aho nta kigusha kiri muri we, nta kigusha kimurimo. naho uwanga mwene se, ariko uwanga mwene se ari mu mwijima, atuye mu mwijima, kandi agendera mu mwijima, ntaza aho haja kuko umwijima wamuhumye amaso. ndabandikiye bana bato, nurekera aho ngaho. hari umuntu ugira wanga, hari intumbi y'umuntu ugira mu mutima. iyo umuntu ngo uwanga mwene se n'umwicanyi, abantu bafite intumbi zabo bishe mu mitima. Tiwose ngo ufite intumbi mu mutima, tiworamya Imana, intumbi zitanu ziri mu mutima. Yewe murarusha, umuntu wanga undi ararusha. umuntu yorarana intumbi, akirwana intumbi, akayisengana, akayirira, uwo muntu ntarushe. Yeme muruhuke. akonono kubabarira n'uwakugiriye nabi tizoroshe. Yeme biroroshe. oya biragoye. uwaguhemukiye uwakuriganyije, uwagututse, bibabaza gute? uwagusebeje, none nyabuna nimutura abantu b'abandi, murarushe, muragwaye. babye ariko wabaye muri Murere soko cyangwa wavutse muri Murere sokuru, wavutse muri Murere, wayibayemo, wari umuyobozi. mwumve sokuru wagwanye na mari ari umuyobozi kugeza none, kumuraga ngo abantu bamugiriye nabi bangana gute? none atabakuye muri we ntarushe, si umuruhuo. none umuntu wakugiriye nabi iriya ku Ndondo, wikibuvira akagutuka, wagera ibukaba akagutuka, wabinganje akagutuka, waje buki Rwanda ugahura n'umuturanya akamena ibishingo imbere yawe akakubabaza, ukurira mu ndege undi akakubwira nabi, umva iyo umutima ukunti washaje. uraro nimutura abantu, mukire, musenge, muzura imbaraga. naho bari ababanyaginka iboga ntimwo babarira bene wacu. kera mwama mwunama, ye kamere yamigaragara gutya, mwama muba mwebwe gusa, si ibintu. none Yesu tumushizehe, Yesu tumushirehe, kubera ko abantu bishe inyamaswa, inka ziri ku misozi. inkaga ni inyamaswa zibana n'abantu, usibye ko zari zarabaye n'ibigirwamana. hari umusaza ejo wavuze hariya mu bukwe ngo yari afite inka zibiri, umusarire ngo yari yarazigize nk'ibigirwamana bye. inkaga zari ibigirwamana byanyu z'Abanyamurenge. muza musenga ariko mwemere n'inkoni y'Imana, timukaza mwiyemeraga cyane ngo turi ubwoko bw'Imana, ngo dufite amasezerano. abantu nyine bafitanye amasezerano n'Imana nk'ubwoko baza bigengesera iyo bahusha Imana izibakora igitangaza. muza mubyibaza gute muvuga Isiraheli? kuko muza muvuga Isiraheli cyane kaho ari bo barabagome, bakaza bagomera Imana bafite isezerano ry'Imana. Imana ikabahana, igihugu cyose gikanyagwa, n'abantu bakajanwa amateka, igihugu bakamara Yerusalemu igasenyuka, Imana ikamara ikemera.
kubera ko baramije ibigirwamana. Naho twebwe kuturamya ibigirwamana batwika inzu y'ibyatsi umunsi ukaje ahangaha mukirengagiza icyo mwakoze. Mwihane mwizere. Nimuhaguruke dusenge bwinshi. Abasaza barushe mwe mukomeze musenge mwicaye, ariko musenge. Ese mvuze gute? Bicare basenge, abandi turagendagenda dusenga. Haleluya, 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 haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana imidiwe. Amina. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Abagore bari mu Yesu, bazabagenda bazabatunga imiryango yabo. Abagabo bafite Yesu bazabavuge, bagira imvugo ya, bagira kiraziririza, bagira kirazira. Ese hari izo batazabakora kuko ari abana b'ibwana, hari izo batazabavuga iwabo birazi, iwacu kumana da tihabamo gutukana, ntihabamo inzangano, habamo amahoro, habamo ibyishimo, habamo urukundo, habamo umunezero. Ntabwo nkora bino kuko iwacu barabituje, ibi ntibabitwigishije. Data wo yaratubwiye ngo ntitukabeshe, ntitugagambane, ntitukibe, ntitukanga abantu. Data yarabinyigishije, kandi ndi umwana wese asa na se cyane. Ntimukagore n'abantu, kandi nta mwana botuka ngo aragasa na se ngo ababare. Ese ni gitusi? Umuntu niba mubwira ngo urasa n'ukorera tukarakara. Umuntu asa n'umwuka umukoreramo. Umuntu nimubona aje kukubwira ububi bw'undi, abaje kukurangurira, afite ubutunzi, afite iduka, naka agenti k'abadayimoni kakuzaniye ihamba ko kukubwira undi nabi, ko kukwangisha. Amina, amina. Iyo umuteze amatwi uba wawuhaha. Uko abantu benshi bafite amakuru y'abandi, babwiwe n'abandi, barabatuka, ari ikinyoma, abantu bakamenya ngo uriya muntu ni mubi, atabizi ariko ari abandi bamubwiye. Ngo ni umwuka mubi w'abadayimoni. Tugiye gusenga rero, ariko mubabarire. Ariko izo zose biba mu gusenga. Iyo umugabo asenga, iyo umugore asenga, iyo umuhungu n'umukobwa asenga imbere y'Imana, niyo Imana iziduhera imbaraga z'umwuka w'Imana. Imbaraga mwebwe murabizi abasenze ke mwakaza musenga, nimba mwakaza musenga inkayazimiye Imana ikababwira amakuru. Zo ni imbaraga zima. Muzi imbaraga ziba mu gusenga, ariko mwanze gusenga. Muzi imbaraga zo kwegera Imana, ariko umuntu akananirwa kuyegera, kandi azi kuko kwegera Imana ari imbaraga. None kuki tudasenga kandi tuzi ko imbaraga ziva ku Mana? Kuko utegera Imana. Umugabo udasengera urugo rwe ni umugambanyi w'urugo rwe, n'umugore we n'abana be. Umugore udasenga ni umugambanyi w'umugabo we n'abana be. Nta kindi kintu gikomeye mu isi nk'urugo rw'umuntu. Nimba umuntu ashobora kunanirwa gusengera urugo, akananirwa umugabo, akananirwa gusengera umugore we, akananirwa gusengera abana Imana yamuhaye, uwo ntiyo sengera ikanisa cyane. Nuba mwiza uzagira urugo rwiza, uzabyara abana beza, uzakomokwamo n'urubyaro rw'isi. Iyi soko itobwe, abo hasi baza bavoma iki? Ibirohwa. Iyo umubyeyi atandukanye n'Imana, abana bazabonka ibyo sa aramya na nyina aramya. Ese ni gute mama unanirwa gusengera ubwana, ariko ubwana Imana yaguhaye ukananirwa gusa gusengera? Mwana we, abana baje wampaye, mwana we
ndabaguhaye we ubagirire neza mana we ubame kubwiza ubarinde mana we ukananirwa kuvuga gutya ariko kiri gusakuza hanze ako mugore tumushamburiye ese mvuze gute cyane dushamburiye abagore bataza basenga Mungu cyane ko mucecese tubashamburiye cyane tuze tugaruke no ku bagabo ibo turama duhonda cyane dushamburiye cyane cyane dutere hariya mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya ntabwo satani aza kugerageza mu rusengero satani aza kugerageza aho utuye rero niho wakeneye igicaniro cy'Imana aho uba niho ugomba guhamagara Imana kuko niho satani aza guterera bamwe baza gusanga barakaye batonganye bagwanye hari umwuka umwe ushaka ko dushamburiya hano murabona iyo umuntu yashwanye n'uwabo uwanyu mugashwana noneho uza usohoka urakaye nyine mwashwanye wagera hanze ukamuhura n'inshuti bite ku kazi ukiri guseka siko bimeze wataha wagera imbere y'inzu guki wa mwuka wasohokanye siko bimeze cyane akaba ari ugufatira ariko iyo wiriwe useka bite ariko muri wewe siko bimeze uzi ko iwawe bivuga ngo ibi umubabaro n'uburibwe bifite umutima wataha wagera mu irembo ry'inzu guki ugahinduka wa mwuka wasohokanye akaba ari wowe winjira umwuka aramwa ngo nkomeze rero nuzoza usohoka mutumvikanye n'uwanyu uzugarukana igisubizo kuko aho utuye niho ukeneye amahoro n'ibyishimo kuruta hanze kurusha ahandi hantu hose aho nibwo bwami bwawe nibwo butunzi bwawe n'izo mbaraga zawe nuzoza usohoka nta mahoro uzu uyashaka uyagarukane haleluya haleluya amina nugenda ubona ko nta mahoro ari mu rugo iyo wagiye wiri gusenga Imana uyatahane akujya umuntu azaja mu isoko azaja kugura icyo akenye mu nzu ese sivyo cyane ukamenya ubukene ufite mu nzu ukaja mu isoko umwe akagura umuneke undi akagura icuma undi akagura igitunguru kuko nico akeneye mu nzu bivuga ngo nubona nta mahoro ari mu nzu amen uyagarukana uyizi kuko ukeneye ibyishimo n'ukeneye amahoro n'ukeneye kugubwa neza n'ukeneye Imana n'ukeneye naho abandi bose bari tukwitaye ushake muzoza mukwitana mu mugwane ntababitayeho n'ibyanyu tugiye gusenga rero fata mugenzi wa kiganza ariko tubanze dushamburiye abagore badasenga basengera imiryango yabo duha Imana isubira haleluya 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 guhera none abagore mwe kugambanira abagabo n'abana banyu senga Imana yo guha ubutunzi ariko murabona abana ubutunzi Imana ikaguha umuryango hanyuma ukazuwama ikaguha umuryango n'abana ukazuwama ufata imbuga tukabasenya bose kubera kudaha agaciro Imana yaguhaye umuryango agaciro ninde muntu uzawubahwa atari mu wiwe umuntu wese yubahwa muwe umuntu agira agaciro muwe ntawotegeka iw'abandi umuntu wese afite ubutware n'ubushobozi muwe iyo ugeze mu w'abandi uzushishika bakagutegeka ariko iyo ugeze mu wawe umugore aza kubaha umugabo akakubaha abana bakakubaha ni mu wawe ukavuga ngo isahani nivaha ije hari ariko iyo uri umushitsi uzuyirekera hiri nta bushobozi ufite siko bimeze cyane kuko turi umwami w'urwo rugo ariko iyo ugeze iwawe aho ufitiye ubushobozi n'ubwami uzutegeka ibintu byose bigakunda aho rero niho mugomba gutinda niho Yesu akenewe niho imbaraga z'Imana zikenewe niho gusenga hakenerewe niho kuba mwiza hakenerewe hano mukaza mwikaniza gushima Imana satani ntaba hano mwikanisa abaho dutuye
no mu miryango yacu. Dushamburiye bagambana imiryango bataza basenga. Amen. Ako umugabo Imana imuha abana kazamufata imbuga itagakubita agakubita, akananirwa gusengera abana be, akananirwa gusengera umugore we, akananirwa gusengera icyo Imana yamuhaye, impano mukaramwe gusa ni gute umuntu yova iwabo undi akava iwabo akaza kugora uw'abandi. Umugore azava iwabo abishaka, umugabo akava iwabo abishaka, Imana ikabaremera urugo, ukaza kugora uwanyu gute atagisubiye ngo ashakwe. Nono naratekereje gukina amaje kubwira uwacu tinti wosanga uba warashatswe ahandi ukaba ufite bakazogufata neza kuruta uko none ngufashe, kuko ga ukugubara ubora gushatse kosanga nyine baragufashe koza ngufa. None nimba waravuye iwanyu washika mu kugira baba kuko ntugisu niko tumuntu yoza Burundi atari shambure abagabo bakitona bo bazabagora abantu babandi. Yeme dushambure abagabo bataza basenga, kurara abantu bataza basenga mu mazu hano mu ikanisa bakatwifata ariko bagera mu nzu umwijima tawumbi. Umugore azi ko umugabo adakijijwe mu rugo, n'umugabo azi ko umugore adakijijwe mu rugo, ariko riri neza, ariko mwana uzi ko udakijijwe ako nazo ni ntakigenda, ariko uzi kubwiriza gutya umudamu waje avango pasteur nda shambure y'abagabo hanyuma dusenge duhe Imana icyubahiro. Tugiye gusenga Imana, ukeneye Imana, wewe nuba mwiza urugo rwawe ruzaba rwiza. Amen. 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 Nuba mwiza urugo rwawe ruzoba rwiza, abana bazaba beza. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu, Mana imbaraga, Mana ihoraho, iziringiro bikomeye, uyu mugoroba mwiza ni umugoroba udasanzwe. Reka abantu bihane bizere, abantu nibababarirane, abantu nibihane. Oberia sample meri de la cor de Gilimeria. Wizina rya Yesu hari imbaraga zawe, hari imbaraga z'Imana, hari ubwiza bwawe, hari umwuka